Nasabah tamai sapin dari darat na tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kari bata mana cikali tenna podo mada cemua. Ini momen Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga keberkahan Ramadan kita bawa bukan hanya di bulan Ramadan tapi setelahnya, dan kita pertahankan setelahnya dan setelahnya. Jadi konten kali ini kita akan mendengarkan sebuah pesan-pesan dari Al-Ustaz Irwan SPD MPD yang kebetulan menjadi khatib di Masjid Nurul Bahri. Ayo kita saksikan, like, comment, and share, subscribe ki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-khadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang insyaallah pada angka kina masih Allah subhanahu wa ta'ala. Asyukuru kita berikan kalorisasi arajan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Dan niya salam asimata ikiring ng ilori pangulukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kegembiraan hari ini nasabak memang dua ini umat selenge hal yang paling berbahagia diantara itu Allah perenge dunia asir itu kengemat di si bawah pong Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ilalana yaswewe meskipun angka iman lepe dalam keadaan bahagia, akan tetapi ternyata sehari-hari itu surah-surah selenta dia nama keadaan bahagia di bawah, akan tetapi tercampur dengan hari. Angkana kasih makada yana senge al-lepar mamulang de musibah walakai. Angkatona makada yai al-lepar mamulang de musibah walaneku. Angkatona makada yai al-lepar mamulang de musibah watomatuak. Angkatona makada yai al-lepar mamulang de musibah wa anakku. Nareko ini maitai nama te tomatoanta nolle dik nane makinati. Nareko ini angka salah satu keluarga ta salaiki nolle dik nana terlalu makinati. Tetapi ya soewe ya rokasi napanna dik nasibawa tori pojinna malepe. Apakah nasabali suniri pamasena puangi
Yarega ternyata di nasi ondrong lokek kurumai kampung na tawe sapa dale, yarega lokek kurumai kampung na tawe tuntu padis. Akan tetapi pada dasarnya pada lori main na tulis di mata sabaragi. Nasaba memang ia tu ulan ramalan nge napak guru ki paling tidak as-sabru ala taati sabar ki rituyun na parentana puangi laksanakan i parentana puangi. As-sabru ala al-maksiyati sabar ki untuk mabelai anu naciangi agamai. Dan dia yang ketiga as-sabru ala al-ibadati sabar ki rituyun na pugawi ya parentana Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urai pendre risek dia untuk makkato bajuma. Nah ternyata ya rawatun pendre Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rimin barahin bakka talui nabita makkada amin 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 sehingga rimun ripurana mak jumat tauwe nama kutana na sahabat ri nabita makkada ya Rasulullah surona pong Allah subhanahu wa ta'ala agar pas sabaring idendre watutta mendre makkatoba na bakka talui makkada amin 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 makkada nabita Majul punna riwatu elok dentre mentre imimbarahi makkatuba. Turun di malaikat Jibril mallodoan. Kenapa makkada kaan? Pakkutanana makkada. Narikko malaikat mallodoan. Ya deega aga dosana. Pasangani pakkasuyan na mibawa. Sementara yarum mamingkan adalah tori pujingna puangi yang dari tunabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin ya rupal doangi itu? Pasti jawabannya masro abdal iya rupal doangi dan dia pasti tadi. Aga pallo nangenna nomor seti. Makanya malaikat Jibril sakia abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilal jannah. Maknai malaikat Jibril pallorangan pertama nigi na sentau riwattunna tuo ilalanna ulan ramalan iwarengi kesempatan ribuang Allah subhanahu wa ta'ala tuo ilalanna ulan ramalan. Dan kia de nasen nalulungan ni ada pernah pong Allah subhanahu wa ta'ala majapun na nasen dia na tu tahu kami nak macilah. Jadi nigi tahu lolongan ni ulan ramalan. Nadik na lolongan ni ada pengendapuan ni nasabab makanya salah satu riwayat na nabita man soma yarga man qama ramadana imanan wa ihtisaban gubira lahu ma taqaddama min zambi. Tahu angkai puasa dan renge patattongi sepanjangnya ilalanna bulan Ramadan gubira lahu ma taqaddama min zambi dan pangi dosa-dosa. Dan yang kedua aga sifat dilodonganna malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril nariko angka nasan rupa tahu narapi salah sekdi yarek gaduai panyajianna betuanna ada tuo mupi duai panyajianna yare ka salah sekinna jadi nak pedecen lo di tomatoanna majepunna nasa ajak mupi maungi baunna suruna ajak makeda tamak mamau lagi baunna ni makeda nabi ta'ami. Dan yang ketiga adalah masalah salawat makeda malaikat Jibril nigi nasa makkalinga rampe asemu Muhammad narik nas salawat makna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad majapuna nasa ajak tu pertama isu nakada tu nabi ta'am ilalanna makukuangi al-perengi angka tu dua dapat buruatki makna nomor segi angka yasan ibadah mahdah
Yaro ia senge ibadah mahda asin sempungenna atai si bawa puanna. Baik yaro puasa tak sempajata. Angkato yasen ibadah gairu mahda. Ya dari itu ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah sosial, termasuk asin sempungenta padatta rupakan. Nareko bicara kak mengenai asin sempungenta noripuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu iris semanan, tentu masa horok man. Maka dah puasa sepanjangnya yang benar adalah kewajiban ini selaku umat muslim. Kewajiban selaku atanna pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau dibahas ya soalnya meskipun malewan dibahas, tapi perlu isi paringeran. Nasaba al insanu mahallil hata'i wan nisyan. Yaitu ini rupa tawe. Magala kita kalupa dan nia masakan kita salah. Sehingga papurana kembali adalah saling mengingatkan dan saling menasehati. Ia roh nareko iritai. Tujuan nama bicara ki hablum minan nas. Asli sompungeta padanta rupa tahu megala dan kejadian. Engkau rekada makina. Ia roh ibaratna dencenge si bawa jae pade launa wentewe si bawa dawa nareko si kaca wai pute ia sengi ia roh putewe deceng si detik dawa ia sengi ia roh dawa adalah anu maja ipa detingi wi wai si kaca nasabat dawa ipa si campur wi anu maja si bawa anu made cenge manca di mana ni majak ya made cenge ya ronna wewe si kacai mapute we putewe si kacai patentingi widawa tappa masalah mana tappa makanan lain warna aga ya aga guruku sebenarnya helo ya aja tala ya roh guru makgada Yaro palik jae nareko macampur isi bawa anu mare cenge na pamasolam man nareko elo tapaki prinsip ya rosare ko ammangi dan takke bu anu maja tulis mata kimbe bu anu makanja cocok mah tetapi nareko elo hitam sifat nadawai aja lah aja tan sifat nadawai maka namagi na sifat nadawai ia ro sifat nadawae egana dendre wai kasulangi mana aja tak sifat nadawae aga bentuan na ya ro ini rikampungi ya ro ini rigalenna atau tongan dari lemot nalino terkadang malam maklade yang geraja na tahu malam maklade to yang lupai de cinta malam ma ia lupai deceng na tahu malam mak toy yang gerak jak na tahu maka dah mana kau keluarga penting angka tahu mat tahun ni mat tetangga angka tahu mat tahun ni si puanggota bahkan aja mat dah mat tetangga si puanggota masura-sura indo anak si pulangkai si pubeni nasabak set ni gara-gara bicu nama sah nareko irita ku Facebook media sosial la ilaha illallah egana kuro kejadian alkana anak kunoi bapakna hanya gara-gara dek nyarengi panggeli kaluru alkana lakai kunoi benena hanya gara-gara nasure man nasuangi na matak ko benena ni dole man nasiu nauno si bene bahkan ini dilarangna tutungan dari lemot nalino terkadang yaro sifat tak ipake sifat nadawai dan tasada maka damani na malammak isi salah pada tarupatau nasabak mas sifat dawa agi asa mas sifat dawa yammiro malalet taringeran yammiro malalet tapanan dingi nareko nagaw bawa kita we talu pemanan di cinta silalona magi na malammak isi salah magi tem malammak isi salah nareko makku badita mas sifat dawa kiasana
Talupai ni romai maka daun tuku kasih malasa tomatoak aja na tomatoak tetangga aku non mita kan. Waktuku malasa tetangga aku mantara kan. Apalagi nareko bicara ni dua pajajan. Mak bicara tolain ni yoro ya. Yana tunang dari lanenna aku orang malebie duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah wa duribat alaihimul maskanah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna al anbiya'a bighairi haqq ila akhiril ayat. Wa ajar inareko makre Allah subhanahu wa ta'ala duribat alaihimuz zillah nanolongangi atunana sediru patau alaikumul maskan illa bihablin min Allah wa hablin minan nas kecuali ya rupatawe ya angkat jagai hubungan na padan na rupatau dan niat jagai hubungan na loriponda. Tetapi mawatan yahe nareko di padicengi batita mapikku. Ya nana nareki akal pong Allah subhanahu wa ta'ala sarang kuam mengimat pikir. Coba dengar imat pikir. Angka pura tahu wasirutu Makkada purai bahasa kasarakna purai elok siganya. Aga nasabaran elok siganya nasaba tamai sapin nari darat na tahu. Ternyata punana darat macai natikas sapinna punana rigau engkana man noko-noko. Nah ternyata punana sapi to masak getong. Aga na puada kebetulan iwan tunang kaman noko-noko kubulana punana sapi dei gaga punana maka dei punana sapi nareko nasa mampakibatena elon itu nasa sisa ipalenturang yaro nasaba kebetulan itu punana pemasak getong nataruang yaro kejadian na bulan Ramadan maka to baga yaro tueri di kampo yang podaki kampo na palentur kalina nasu palentur. Tetapi warengi perumpamaan maka daya tasifat dawa rugi ki tegi loka di Cina tahu ini masa gara-gara makumbiro loke mangolok kia maka da sitongan nana pura di utaro maka da pura pi mallepet tahu napa ki sejama lo taro nasa ngero mai taro tetapi nasa mampikirkan maka linga dendre maka da cocok tasemi aga na gunana na itata si padicengi tata si pakindra-indra hanya karena madreng tamak me sabi ko kudarana dito na si aga dito pa na magaling masak na sa ngilong kapapap alhamdulillah din na jani nareko ilo ki pagi pikirata ilo ki pagi atikta mannawa-nawa magkadala ilaha illallah itata si pakindra-indra napero tolay maga na nareko tomatuata maga na nareko surat-surata nareko mabicara si gitu matua mabicara gitu matua udang pedendre makadaan kana makadala dikasih tomatuan makada itu pong Allah subhanahu wa ta'ala ridallahi fi ridal walidain wa suhtillahi fi suhtil walidain riona pong Allah subhanahu wa ta'ala nasabak karamat na yaro tomatuatta agkay riona duway pajajian. Nah China pong Allah subhanahu wa ta'ala angkai China dua perjanjian angka magkutana magi pe di magaga anak-anak tappan akan nalasa sila lona di magaga anak-anak makpe pakkutanana pappabalinna iya tu tomatuai namun tumaga na pujin na cairi anak na macam itu nariko tolengi cairi ya tika ya roya nasabab biasa lolo namu maga dalam ngecairi tomatuai anakna tetapi macai nareko tolengi cairi aga bentuan zero maki bentuangi makeda macai itu tomatuai tapi kumiti munna dan nengi elo inapaki ya ro akara makeng yarengi ripuangi makeda nareko de purioi anakku majempuna pasti macai puangi nareko puri benengi inapaki ya ro
Mega ni anak dia salah makukuan. Mega ni anak dia berhasil. Sehingga alka makutana makna magi rupuangi na pancaji si rupa tahu. Hadis makna dari Allah. Nareko nama segi bukan beda nareko pamasena tomato tinggi menreki pandang tinggi lau. Nah hadis sebenarnya kita pasti nama segi kuang. Yang menjadi masalah nareko tampak katu informasi makna kecelakaan yang kue. Maka itu teman-teman, maka anda dalam kartu rumah lagi. Angkat orang waktu tanah maga na iya kasih nama mati di tomato aku. Tiga nama loising, maka dakanya na tal loising langsung. Kiringan di bawah Al-Fatihah. Kedai buang kiringan ni Al-Fatihah dari dua penyajian ku almarhumah. Nasabah wale ampi kale ditujunna perjalananku. Mata kita ya ruangkeun. Apalagi nareko itanaki aja nama kedaronna. Lenya yang penana. Apalagi nareko mabicara siki lete siki mabicara ribenewe dan hialak kayu. Iya nareko angkat ang tukawa nasabab majama ka tukawa. Lopas tukasi iya ro eloe bonti makadaendi. Sadar ki aja tasipa anak muda, aja tasipa cewek, karena telah kaita. Hargai bila kaita. Aja tamat kena bawang betul tak cowok loki loka ki, loki mandre ki. Nasabah iya tu makun raye biasana mudah-mudahan makun alam. Nata aja tu kasih lakai na mandre, nama kan apa di na atina. Nata jutoni lakai na mandre na luru mesor mai lakai na boleh salimo de napa nakane sengapi. Malam apa ya licu ya he tapi dia segitu pedina kasih pedina ya he lebih. Apa lalu ki apa isengah kilo ka biasa ka kasih tanai 3 kilo lakai ta dewi sengir makada 3 kilo ka 3 kilo beneta dewi sengi makada 3 kilo ka 3 kilo nata dewi sengi makada 3 kilo la ilaha illallah. Agar atu bulan Allah kasih ini agar atu ai kasih tarik komak anu bicu pa ya dena perlu aya dena perlu dalil dena perlu hadis tapi perasaan tatanai. Maka nama kita sedih renutta narik ko angka la kaita angka beneta tungka angka lona jama napai seniki ulo sehingga narik ko angka madu sampai de toi siapa wakana tegi langka tegi olehnya itu angka dia semal lempur uharap ki maku kuange apikir ki manici yana tu nak keda pandrita lopoe ia tunasem neman toriolota toma toriolota madodong kasih sikolana den hatemu SD tetapi nareko elo kimitai ampe kedona madela magkukuangi ampe kedona toma toa toriolo daripada magkukuangi matandri bawang di sikolana na sentang aga pas sabar na sabayaron na ada taro mappe tabi mallo isingnya lenya mana nyaro seakan-akan ya semi makanan kualit na parliu agana silakan dengan mundur penghargaan saling menghormati suami istri anak dan lain sebagainya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi. Sebagai terakhir ilalanda ya kata kayu angkatoje de pasal lori di mana nasaba makkadena binta kullu mauludin yuladu ala fitrah yatu ananai janjian nasaba mapaci pahabawagu au yumajisani au yunassirani au yahudan tomatoanna tu pancaji nasrani pantaji yahudi pantaji majusi aga betuan ne rumake betuangi makkada palicengi didik naraka nasaba ternyata yaro anai hidik na boleh. Jadi hariku masalah sale anak tak benar cek dia anak tak tanai we ale tak jolo. Maka me bateta pangajari wi anak tak. Nasaba ilalan dari riwayat lainnya kalau makra pangajari memen ya anakmu 25 tahun sebelum menjadi anak tabayangkan dia. Pangajari memen ya anakmu 25 tahun sebelum menjadi anak aga betuan dah. Pada cing memen ya areta
nasabah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kemudian selanjutnya, nareko hidup tomatuai, kalau dengan tomatuai mau salah dan kuanak, ya narona di dalam angkasa di anak purai mampugap tomatuan angka tamu nasa dia mana ngandrewi, ternyata ya orang naik iwi kesi, kuduai jaringan apa, kalau mana nyaro kesi ekuan andrewi, purai najama tomatuan na sementara kali tamu nak gula lagi. Maka tak sedih kau mapakai lain. Tenda macam, tetapi China teman-teman nak kerja agak tenda pun nasan nampo. La ilaha illallah. Angkali rumah tamu pula tosi. Udiri dikasih andre kandri, lalu kandri tahu. Tenda pun nasan nak mencari kau iman Masjidil Haram. Dan itu terkabul. Jika ya roh, ya naruh iman nama kongkongi Masjidil Haram. Kalau dengan teman-teman itu kisah nyata teman-teman. Dan yang kedua, pesan yang kedua, aku panggil pada lawan ini saya dapat agak guna berlebaran di fitra kita rekodeta saya dapat. Nasabah makanya nabita kan dia tu biasa tahu menyambung silaturahmi, atau biasanya masih runtuh. Tapi biasanya menyambung silaturahmi, ya nari itu purai betul, pasti sambung nih pak. Pikiri kiri kita tahu, lalu payah. Nareko tandai di pemula, iga paling pemulai. Nareko tandai sesuai pak, iga paling maga paling. Dan yang terakhir adalah ya ropale di nagaga tomatuanda ya. Kalau luan ya ropen kappa, loki malo dampo ke tomatuan. Alo dampo, nasabadeng jaga tau deng jaga salana. Ang kamanan atas salat iya makuto. Engkau atas salah itu, maka nanti ini ya, maka engkau tomat malu lampu. Namun itu disirut tu masuk. Akan tetapi ini senyalewe maka ya, kamanan atas salah. Dan mudah-mudahan lebaran kali ini natambahi di tempat kalau di Allah Subhanahu Wa Taala nasi sompuk ya rupurai betul. Na pada angka kita lisi mata istiqamah itu juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aja terlupai subscribe Moham Bogis channel.